Oke, Miss, kelas 10 dulu. Sumartum itu Miss sekolah long English subject kita na bang Miss Sherlyn Teronti alang li pangkai ke amune long cuka dunjui tu sipu School pe ni phanang sorsal lo bon. kasi alang li alar bang kenon lapu Miss Chanduni in TPC nang tum han English subject ko nang than kon thupo la sinang tum RGB upra to ther tar de ni ke dam de Miss de Student, nilimet kay Miss Chandini Tipu. Tong, nagtum ta, inod nang nang sa Nimen ke dalimi bepi pumis. Neman ke bidam talon pumis. Hello Miss, nemen ke from krang sa Arjulong hai bobo. Arjulong le. Ne Facebook account do ke Miss promote